Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai ve kule October ni sang ni panga ania thu thar sang kan ngai thlanga abutan nan Israel le Hamas inka hai antan chungchang thu pusi tailor in omazia khi ngai thate ang voin October ni sang ni panga zirtop ni chun dar som pani local time US President Donald Trumpa'n Israel le Hamas hote inkara inrem na turle inka hai ceasefire nei dan tur rotna point som hi asiam te chu athupungin nimin lama sham el sheikh ejipa Israel sarkar ai ole Hamas hoten mai chana inbiak nan nei nuwa pomania hetianga pom ani vele hian Israel le Palestinian mi puita chu lomin an sa hok na sa a an hlim tak mewani Some el sheikh muna inbiak na hian US, Qatar, Turkey, Egypt le Israel antela US Special Envoy Steve Witkoff le Trump pamak parang kachak a President Trump masalama po White House khonbol upazinga tel zuta pachal Jared Kushner Ivanka Trump pasal antela athupungin inrem na nei ma se Israel sarkar cabinet minister ten anpom angai veleni tukin jing dar khatle minute som ni thlengin ngor taka inbiak na hi lakal pui ni in voina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le a cabinet te chuan Steve Witkoff le Jared Kushner te puina in inrem na an pompui feltani Prime Minister Netanyahu dinglama Steve Witkoff truin aveilama Jared Kushner a trua Prime Minister Netanyahu chuan President Trump Steve Witkoff le Jared Kushner te hnena chol lo le rim takin Hamas hote miruk bo chuana tur le inka hai neya remna kong anzon na satawangin lom thu thrilani Hamas ho tu pa Gaza ami Khalil al haya chuan US in indona ti top mia chu antiam net tlata hewang hian Trump parotna point som ni anpom ti asoya Hamas hoten mi anruk bo mi somli pariat zinga nungdama laom te chu dar kar som sari pani chungin an chuanga naktuk inrin ni atanga chuatanin kar le thotan ni chundar som pania chuan an chuakim vek turati ani Israel sipai te pon Gaza stipatangin za a som sari an tolkir nga langa Israel lung ina Hamas firfiak pol tang mek mi zani som nga le Gaza stipatanga Palestinian civilian anman mi sing khatle sang sari an chua bokang chuti rualin Hamas hoten an ruk bozinga an tha tak te ruang le mithi ruang an kolte an pekir theilawani chuan Israel Defense Force ten an zon chun zom leang Hamas hote hian thilphut an nei sang le a Palestinian zinga pachallang lok tak firfiak chetna akalpuina satwanga Israel zela chachum kep mek le politician lar marwan bargoti ero chu Israel ten chu azalen zinga antelve anram ti ozong lo marwan bargoti hi Palestinian Authority President ni mek Mahmoud Abbas thak phahial tura mi puingai ani tin Hamas ruai tu le October ni sari sang hi som hi pathuma Israel te bei thuta mi sangkhat le jan hi chuang that tura ruwa man tu le an thluak bur Hamas hoten an ngai san Israel ten an bom hlum saktak ya hiale Mohammed Sinwar te ruang ero chu Israel ten Palestinian kuta pek hlan let an rem ti lo bok Hamas le Israel te inkara inrem na tura thuthlung zia pisakot siam aloni ta ka chuan Israel Defense Force military te po film khur takin Gaza stipatanga tolkirin anin saseng meka indona munatanga Israel ram chunga lut leta anral thuam rip tak nena lo hote chu an sipai puite chu an lomin kut an lo beng dura dara in ko in zuda hlate chamin sipai uniform hachungin lamin an lo muakin an lo lomani chuti lai tho chuan Palestinian sangtam takte po Gaza strip marlam atangin tuipui kam zola Rashid Rod chu ron fangmir kongzo muain indona wanga an chen na in le lo te an sahimlana an tlan chiat san to nu chu
lua tumin an lo hong wa mek bokani US in Gaza a sipai zani atir don Israel le Hamas hoten inrem na nea in ka hai an nei thei ta ka chuan Palestinian mipui nuai li don ral tlan displaced people te chom dol na tur le eile in tur pek na chu Israel sipai te ni lovin NGO thok tu then khatin an thok don to a hewang hian chung ho ven him le chom dol na petura tran pui na chu US sipai zani ten an thok don ani US sipai te hi Middle East bial tu hmunpui sen komatangin tir an nianga ma se Gaza strip tak khi an lut velawang humanitarian aid wa ka chau an pui don ani Israel hian ai trak zaruk chu ni tin Gaza a an lu an rem ti ni in media trend khat chuan an ziak ani US President Trump chu Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas nena inrem na tura ma chak taka lak puya anor na sat awangin lom thua hril mola kar le khian Israel Parliament Knesset a thu soi turin a soma President Trump hian Israel hi zin atum hala ru bo chu huna ejipa akal mai thei ti ani lain Israel akal zok don ani Trump hian Sunday ani lovin zudaho cholpoimo tak saimin at zaret le simchat tora awangin kar le thotan nia Israel hi atlo zok don ani Nobel Peace Prize dong tuatan Maria Kovina michado thanani voina khovela choi moina awat prize pek to zinga ngai hlutlo ber Norwegian pa Alfred Nobel mingchoya an siam athi ni champha taka Nobel Peace Prize sang ni som ni panga dong turin Venezuelan politician ep tu par te huai tu Maria Kovin pachado chu than ani mitam takin Donald Trump adon mai an ringa ma se atel vetalo sang ni som ni panga a Nobel Peace Prize dong turin mi zathum som thum pariat rotan nia heng zinga mimal zani somli pali antela Paul organization somkwa pali anlang phabok President Trump hi DR Congo President Cambodian Prime Minister le Israeli Prime Minister le mi tu te emo point Nobel Peace Prize dong turin an nominate ama point don achak fu nge ni dong tlaka in ngain adon aring deva ma se Nobel Peace Prize hi min pedu lawang tin alo sei thobok Nobel Peace Prize hi mihring damlai an petlang pui thina tin Paul then khat mihring te ta na thok tha le ro pui te hna na po hlan tho alo ni to thin kumina hian Sudan Emergency Response Rooms le Committee to Protect Journalists Paul te po dong tlak zinga nominate an ni kumsang ni som ni pali khan Nobel Peace Prize hi nuclear ral thuam du lo tu Paul anti-nuclear group Japan lammi Nihon hidam kyo Hiroshima le Nagasaki base om te chu pe kani voina Norwegian Nobel Institute Oslo in Nobel Peace Prize dong tura an puan tak Venezuelan politician Huaysen Maria Kovina michado chuan te na kipui pathuma ating veka Venezuelan mi pui makta duai tam takte chu remna du turin achok tho theya anun na atan laomin sarkar le sipai kuthak chu laom le ma se aram chu ama sahim na turin atan chiat san du lawa a huai sane mema ep tu party zong te atan rual tir thaya democracy le zalen na duin a huai san mani tin a phu takin Nobel Peace Prize adongani ate Maria Kovina michado hian European Union choi moina sang ber Sakharov Prize for Freedom of Thought alo dong to bok kani Nobel Prize dong tur thang tu committee chu kumsang khazariat somko pasari khan Norway Parliament starting chuan kumru kata na ruat thina chung ho mitlem te chuan uluk le fir takin an lo thang chuaka Nobel Peace Prize yan US dollar makta duai million khat le point ni Swedish kronor makta duai som pakhat sumfai akeng tela December ni som khian
Nobel Prize dong tu dang tenen lan an niang kum sang khajakwa som pasari sang khajakwa som li pali le sang khajakwa som ruk pathuma Nobel Peace Prize hi International Red Cross Society hna pek aloni to a sang khajakwa som li panga le sang khajakwa som riat pakhata UN Human Rights for Refugee Commission hna hlan nien UN agency hian voice sari alo dong to a voice som panga kum som le panga chung zet ero chu dong tlak om lo vakhiat ani wangin pek anom lo kum sang khajakwa som sari pathum April ni som thuma khan Vietnam war ti top aloni khan US Secretary of State Henry Kissinger le Vietnamese Communist ho tu Politburo pakhat Lee Dak-thonen Nobel Peace Prize hi pek dun an nia ma se Lee Dak-tho hi chuan adong du velova Henry Kissinger ro adonga Vietnam war chu kum sang khajakwa som nga intranin sang khajakwa som sari panga a top ta chau ani Myanmar in India hna Coco Island Chinese anom lo ti aril athubuat sai tu hi puhuna kol vomani Coco thliar kar hi Bay of Bengal chunga omania Myanmar ta ania Andaman and Nicobar Island marlama thliar kar om khom niin India ram nai tak kilometer za aya naya omani India chuan he thliar kar a hian Chinese military mantur airbase sakna tho mek om nia riain Coco Island a hian China an omem ti Myanmar sarkar hna azota Myanmar chuan India hna Bay of Bengal tuipuya om Coco thliar kar a hian Chinese mi anom lo thuwa ril hetiang hian soima se India ramin he thliar kar hi Navy te tlo adil chu junta sarkar hian achang du lo thung thamasa khan Myanmar junta sarkar tlo in Indian Defense Secretary Rajesh Kumar Singh chu Major General Choko Tiki Chief of Myanmar Armed Forces Training nan kumtina ramven himna chungchang soidun Annual Defense Dialogue September ni somni panga tanga ni somni pasari chung hanjin hna junta sarkar chuan Coco thliar kar chunga hian Chinese mi pakhat ma anom lo thu an lo hril he thliar kar Bay of Bengal om hi Beijing in India ram ven himna en thlakna tan man turin achei thati India in a riat chu thil engma lo le anep zong in Myanmar junta sarkar hian a soi hetiang hian soi ma se junta sarkar chuan Coco thliar kar Indian Navy in ramai o palai le sipai diplomatic and military channel atanga tlo adil chu junta lam hian an ngoi bo pui mai maya India hian junta sarkar hi hetiang thil soitur hian akar chuak theiri lo India tan hian China ramin Coco Island Myanmar hian China hna India ram en thakna monitoring and surveillance facilities tur in bunna atan remmati chuan olsam takin Indian missile ka chuana missile launch off balasor test range mai baka Indian nuclear ballistic missile submarine chet veldan tun nai maya rambil ke naval base Visakhapatnam atanga kilometer somnga chawahla chu olsam taka chui thai aniang nuclear and conventional missile test range balasor muna om APJ Abdul Kalam Island thliar kar te chu Coco Island nen hian in hnai taka oman ni bok India ram ven himna lam mithiam terin hlelle mit timim tu chu China hi Coco Island India hnai te a om vai zongin Indian Ocean region chunga India ram ven himna man rochet veldan du thala bi thak theina capability and lethality of India strategic deterrence using air surveillance and ballistic missile tracker anei theidonani heti lai hian India hian Coco thliar kar chunga thilom dan le China om lo chu atak nge ya fin fiana physically verify anei lova Coco Island hi satellite atanga a hmu dan chuan China hian he thliar kar a hian na hrol tak major infrastructure athok nge yani intelligence lamin an hriat dan chuan Coco Island chunga trum hmun chu transport aircraft trum theina turin a trum kong zau ani baka mihring omna tur riabuk barak tepo
sak thar ania heta hian sipai sang khat zanga vel kho sak the aniang Coco Island nai taka Jerry Island nen in kalpo theina tura chirdiak munle tui no khata kong siam na chu Chinese sipai te hian an thok me kani Myanmar junta sual sipai sarkar hian an ram chunga Chinese military anom lo thu hi tu emo rai zep ang chuan India ne na chuan zepin soidu lo ma se Myanmar ram mar lama te chinuin lui thang lama ero chuan China ramin atranpui helho tranpui tur chuan Chinese military te hi claim lem lo tak an oma ngai ania India marchak state Arunachal Pradesh atanga Mizoram inkar ram ridung tluana hian ram ria tanga lalutuk lawa hian drak sum don na tibahla lo tur zonga kong lo thian po an nia hriat ani bokani Myanmar sipai ten pungkhom an beina mi somni pali an thi Myanmar a sipai sarkar du lo na lan tira pungkhom te sipain paraglider manga bom pahni an thak nana mi somni pali vel an thia mi somli pasarin hiam an tuar bok niin an rama sarkar pakhat jok thupuang tu chuan BBC Burmese ril sipai ten mi pui an be hi photan ni tlaya thleng niin an ram lai li chongu khwa a National Day manga mi zavel punkhom na ani kumsang hi somni pakhata sipai ten mi pui sarkar pai thla a thuneina an chan le nuwa mi sang tel thitoin makta duai tel bai vain nanom to a sipai sarkar du lo helpol tam tak nen in bein tual chung in do nai na tuam meka an ram za ve aya tam an lo nuwa sipai te hian rong tak taka thona mang le bom manga beile tin ram an zau le hret hret to thotan nia thil thleng ang po hi Myanmar a sipai te hian kumin chung ringot poin voi tam tak an lo ti to ni sipai sarkara Air Force chuan tun hnaya China atangin drone an la lut na sa an ni hi sipai te thop tu an nia thiam na lama Russia poina puinia hriatani thotan nia thil then na hi sagain region anin mi puite hi thabial an lomna thadingiat pualin an pungkhoma bati an chibok sipai sarkar an du lo na hi muan takalan tir nia soi an nia mi pui sarkar huai tu dawng san su chi telin politic thila man te chu chua an phut bok sagain region hi indona tamna nin munzau tak chu sipai te do tura in peten an thunun to ani sipai do tura in pe People's Defense Force PDF tia an soi te hian tual chung in opna po an thununa tual chung PDF huai tu pakhat chuan thotan nia punkhom hi van sang atanga be mai thei nia hriat na an nei lok nin BBC Burmese rila punkhom hi ti top thuai antuma ma se paramotor tual chung mi ten paraglider anti bok chu an rin aya ma a alo thlen thua soi minute sari lek chungin thil la thlenga thil puaka ama po ake atina a abul lokami te po an thi ti asoya tual chung mi ten ruang te chu tu tenge an ni fin fia na an thok ti asoi bok toleni khan Amnesty International chuan thu chua siamin sipai te chat dan chu chin dan thalo tak ti in asoya sipai te hian thlona le helicopter ba ka thlona tui an nei tam tok lawa wangin tun hnaya paramotor hi an mang uar hle ram tam takin Myanmar aro rel tu te hi an khre ka wangin sipai man ruwa nei harsa ma se tun hnaya China le Russia ba ka ram dang te poin an puina sa an nei thar vele nual bok Myanmar hian December in than pui huai hot antuma hei hi kum sang ni som ni pakhata sipai ten thunei nan chan nuwa ammas saber turania heti lai hian mi tam tak chuan zalen le dik taka in than a om don lawa sipai ten an ro rel na so nge na ta na an ti mai ani ti an soya ep tu party tam tak an om khap ania vote po an thunun chin an ramza ve ve la chau thak thei ani arin om ni an soi India Police chuan tun hnaya Madhya Pradesh naupang som pasari vel thi na an chuina kal zela
an khu dam doi ei nia soi siam tu Stressan pharmaceutical manufacturer nei tu chu an man tian puanga naw pang kum nga hnuai lam te hi thamasa khan khu dam doi en dik nuwa daithilin glycol tel tur aya tam lek zanga dona tam an ei nuwa an thi ani Tamil Nadu a damdoi siamna company nei tu as ragana thana hi milai ni khan chenaya man ania kota ni nga ni khan hruai ngala ni ti police ho tu chuana soi kota ain lan zo a hian rangana thana hi chiatna thlenna Chinwara Madhya Pradesh a hruai zui ngal ani ti Chinwara Superintendent of Police Ajay Pande chuan Reuters a hril heti lai hian Indian thu nei tu te chuan mipui te chu naupang thina a thlen nuwa khu dam doi chihni manglo turin na riat tira World Health Organization WHO point dam doi himlo endik na fel tok lo le ti mai a om ni na soi thamasa a naupang thina thlen tu dam doi ei hi cold reef ni in October ni khan phallo bol hlo atelawanga man khapna ti chwa aloni to Respifresh le relief apo daithilin glycol hi atam lutuk nin Gujarat le state dang te chuan ni lai ni khan an soi ve boka bol hlo hi tur hlom tak kal le thuak ta na poi thei ania abik takin naw panga thi na hial a thlen thei ni an soi WHO chuan India atangin heng dam doi chithum himlo na hi andong to ti ni lai ni khan Reuters san thrila khoi rama ma an thon chuak lo ni an soi heti rual hian UN noya Chrisel na chang tu pol hian thu nei tu te hriat pui lova thon chua po a om thei ti an soi bok WHO chuan hetiang thil a thlena hian India a hian tual chunga dam doi khal tur en dik konga hian ti fel tok lo a om ni na langa hei hi angai mo hle ani tin an thu puang tu chuan a soi ani Indian dam doi siam tu te hian a siam nana an man ro man le an siam chua chu an en dik tir sel turania ramdanga thon chua tur khu dam doi phei chu kumsang ni som ni pathuma Gambia Uzbekistan le Cameroon Indian dam doi ei wanga naupang za somli chuang an thi nuwa sarkarin en dik na tur ati bik laboratory en dik le masak vek turani bok Suristan pharmaceutical manufacturer in Asiam cold reef ram chunga chau hal nia riatania Gujarat thu nei tu te chuan adang pani hi state danga po hal ani ti an soya ram danga thon chua ero an soilo company le drug thu nei tu te chuan shape pharmaciam relief le rednex pharmaceutical siam respifresh hi thon chua ani le ni lo an la soilo bok WHO hian ama khan cold reef bik hi Indian thu nei tu te hne na tanga a hla om thei dan an don nuwa global medical product alat anti chwale ti chwalo tur achian tur thuan lo soi to bokani India a drug control general Rajiv Raghuvanshi chuan ain dik tu ten factory a an siam lain a betstin an lo endik lo palti alo soi to Tamil Nadu a Stressan chuan an pisa le an factory akhara police in an chui meka an dam doi siam hral khapania sarkar lai puya thu nei tu te point dam doi siam phalna an nei anti top sak bok Union Health Ministry chuan state dang paruka dam doi siam na mun som pakwa po endik ani thuwa soya an zinga pani hi Gujarata Shape Pharma le Rednex Pharmaceuticals anni Gambia Uzbekistan le Cameroon kumsang ni som ni pania tang khan India siam khu dam doya hian ethylene le daithilin glycol omtur aya tam awma wangin naupang tam tak an thia India ngei po kumsang ni som pakwa naupang som pani an thi boka hei hian khovela damdoi siam tu ramlian pathum na mel po abal hle India hi damdoi siam tama US le China chia phak lo nin US dollar tluk le dingon som ngaman a hal chuak zia heng zinga aza ve aya tam hi ramdanga an thon chu atanga an mu ania US a damdoyan man za asomli hi India asiam ni in Africa rama phei chuan
an dam doi hi za som kwa zet India siam ani